ku na ti-decision tin'wana u kuma ku i na 18 years ku ya henhla i swi teka swi va swi kha swi suka ku embilwini ku swi swo karhi lava ku swi endla mundzuku ka siku ta tiyimela na loko mo languta la ku xavixiwaku swi swo karhi va ta ku byela ku xava vanhu lava nga na malembe mo karhi ku ya henhla 18 na tikereke tin'wana kuma va khuvula munhu a ri na 18 years tin'wana 16 years ku ya henhla va kha va swi tiva ku munhu lowuwani i vupfini ti-decision tin'wana i ta ti teka hi yexe ende loko kun'wana swi nga lungi i ta ti hlamulela ni twa vanhu vo tala va complain hi tindhawu ta vuhungaselo like mo languta a Soweto ni nge ti hlaya mavito ma ti tiva vo tala Soweto Tembisa Alexander Pitori eve hi ma December time mi languta tindhawu to fanele ka Chavani eve mi ya languta ka Bungeni mi ya languta Giyani mi languta ka Malamulele mi ya Bush ku na tindhawu to karhi ti nga duma ni nge ti hlaya mavito la tindhawu letiwani ti dumile loko n'wina mi landzelela social media ma ti vona ende vo tala va ya kona loko vo za va twa ku na gigi ka ndhawu yo karhi va ya kona eve munhu a blame vanhu lava organizaka ti-event letiya or swilo leswi endlaka ka ndhawu leyi a ku vanhu lava organizaka swilo leswiya vanhu lava organizaka ti-event letiya va lahlekisa vanhu va endla ku vana vo tala va nga humeleli loko va ri swikolweni na tiyunivhesiti va endla ku vavasati vo tala va tsutsuma makaya va siya vatswari na vana va tala joni va endla ku vo buti vo tala va nga support vavasati kaya loko ri masiki vavasati kaya kumbe va nga support vatswari masitwa hi ti-weekend ngopfungopfu Gauteng va ku na ti-event ta Matsonga Machangana eve munhu a blame vanhu lava organizaka ti-event letiya vanhu lava i nga pfuki na siku na rin'we hambi vo va i tsake kanjhani i nga pfuki blame vanhu lava leswiwani a swi hambananga na loko u kuma ku na n'anga yo karhi a tikweni ra ka n'wina na mugangeni wa ka n'wina i tshungula mavabyi ivi munhu a ya va fika va n'wi tshungula a hola mavabyi lamaya loko a horini ivi a twa ku mani i na vuvabyi byo karhi byo fana na bya yena wa n'wi byela ku ku na kokwani wo karhi va kota ku tshungula vuvabyi lebyi va nganga na muprofita wa vulaku ku na muprofita wo karhi loko ri endla ku swilo swa wena swi famba mina ni ye ka yena na wena yana kwele ta ku endlela swi ta va kahle ku na mufundhisi wo karhi loko ya tshama na yena mi fika mi tshama one on one i ta ku nyika counseling ya kahle ti-problem leti nga na tona ta vutomi ti ta hela ivi i languta ku ya vanhu vanhu lava nga na malembe mangani 18 years ku ya henhla se leswi swo n'wina mi tshama mi kha mi komba vanhu hi tintiho loko mi vona kereke yo karhi yi tele hi vanhu ivi mi ku vanhu lava ku laha kerekeni liya a va kahle why va ya ka kereke liya va tshika ku ya ka kereke yo karhi why vanhu va tala ka n'anga liya why va nga va ya ka n'anga yo karhi un'wana na un'wana va teke decision ya yena se loko vanhu va ri ku hungaseni hala swilungwini hala ivi i ku hayi ma n'wi vona luya a organize ku event liya a nga kahle i hi onhela vana i hi onhela tindzisana i hi onhela vosesi se mi lava ku vana lava va hungasa kwihi va hungasa ku zanya upe hi weekend loko ku Friday loko va nga ri na titlasi hi Saturday va jikajika na Gauteng liya ngo va zanya upe mi ya sola mani vosesi lava hi weekend loko tu ku va vutlhanu loko se va ofile mi lava ta ku a tshama laha rhongweni dyambu leri hinkwaro mi givela na sota hi ku fanele ya socialize na van'wana a cina xibelana na kurisa Xitsonga le kumbe a cina makhwaya loko tu ku weekend mi lava ta ku botule a famba jikajika na Joburg leya hinkwayo a famba rhwalela mavabyi ku ve ndhawu yi hungasela yi kona loko a fika ka ndhawu leyi a fika a ti xavela swilo a ti xavela swona a ti nwela laha vo cina va kha va cina ku ku hungasiwa ripela a ya kwela tshama kona ka room yaleyo nga ta a yi ri ka yona or a ri na yindlu a fika a ti pakela movha garage a ti nghena ndlwini a ti hungasi a ti vonela makombakule televhixini or TV
va ti tshamela kwalaho ti hungasela loko a ri na vana va kha va tlanga laha va kha va ti hungasela na nsati va ti nwela sweswi nwiwaka kumbe loko va nga lava ku ta nwelana ndlwini va siya vana laha loko ri ke ni vana lava va tlharihinyana va siya laha na munhu nkulukumba va famba va ya ti hungasela kwale Pitori ni nga ta ka ni nga ku hlaya hi vito va socialize na van'wana vanhu or va ya kwale ka Soweto or a Tembisa or Alexander va ya ti hungasela loko ti ku December ku yiwa makaya nakona va ya ti hungasela kwale ka tindhawu ti hungasela nga ta ka ni nga ti hlaya mavito se loko va famba va onhetela mi ta sala mi ta tlhela va blame mi ku vanhu lavawani va nga ti yanga ya ti hungasela a ndhawini yo karhi le Pitori or ya ti hungasela ndhawini yo karhi a Soweto mi tshika ku sola vanhu lava organizaka swilo leswiya vanhu lava va kurisa ririmi ra hina Matsonga Machangana sweswiwani hi le mepeni mhaka ya vona vanhu lavaya ni nge va hlaya mavito hi le mepeni ha tiveka hina Matsonga Machangana hi mhaka ya vona vanhu lava hi ku loko va organize swilo va swi hoxela ka social media na tinxaka tin'wana ta navela ka rin'wana ra masiku a ni ri kun'wana ka ni nga ku hlaya vito ivi un'wana a ni byela ku na ndhawu yin'wana ni yi vone laha ka social media ya hala Pitori se loko ni vutisa wun'wana i ni byerini because wena Mutsonga Mchangana ndhawu leyi yi njhani ivi ni n'wi hlamuseta ivi ya hungasa loko a vuya a ku hayi le ni fambi kahle ngopfu ka hungaseka ku kahle ni ta hamba niya loko ni na macheleni ivi a ku rini ta jika kwalaya a ku ni ya pfuxela n'wana wa xaka ra mina hala Tembisa va huma swin'we KZN a ku halwa xaka ra mina ni n'wi vutisini ku na ndhawu yo karhi buti wun'wana ni byele ku yi kona hala Tembisa ni tini ta kona ivi a fika ti tsakela munhu wa vanhu ku a ku zangi ku va na nyipa ku holoviwanga ku endliwa nchumu se vanhu lava loko va tlakusa ririmi ra hina Matsonga Machangana hi nga va suli i nga fambi vulavula swo tiva hi wena kwala swi sukaka hi kona loko ri ke ni wena u kumana na vanhu lava i xa wena sayitini vanhu van'wana va kumana na vona and the more is zonda vanhu lava va organize ku ti-event letiya is the more ti-event letiya ti kula and loko mo cheka ti-event letiya ti kula vhiki na vhiki ta kula loko ti ku December ku vuyiwa hala makaya mi kuma ku tele vanhu lava va organize va ku hayi ti 24 ta ya ri ku ti 31 ta va ya ri ku sweswo se a hi tshikeni vanhu lava organize ku ti-event letiya vanhu va ka hina n'wana loko a za a suka kaya a ya Joni a ya lava ntirho i munhu wa